Ni kundi cia athuri a Mwea na aria kiama kia Nyangindiririri macemanitie niguo gukana mitaratara iria ikavotithia wai wa mugunda wa Mwea wa eka 54,000 gucokerwo ceru na njira ina waragania kuringana na maandikithia ma nduriri iria ibati kugairwa mugunda ucio. Makauria thirikari ya kaunti tongoretwo ni gavana Cecily Mbarire na wabici ya county commissioner wa Embu kuthondeka kamiti iria karita vamwe ikundi cia athuri niguo kuthikiriria mathina maria magomerete ugai wa navu mbere na wandu umwe na kuthikiriria mawoni ma mena yonthe na wigananiririku niguo gwitikaniria uria ugai wa mugunda ucio urega kurwo gikikaritira kana ukuthie na mbere. Tunaomba Our Excellency the Governor na County Commissioner wetu waketi kwa haraka watengeneze akamati ile inaitwa Dispute Conflict Resolution na ianze kazi mara moja, maana tuna hakika tungetaka kuona amani inaendelea, na kama hiyo dunia itagawa irudiwe ni haki yetu. We are appealing kila mtu apate haki yake huko. Yuria wagaire Mwea ndwarumiria mutaratara na nikio thina cikukinyagia umuthi na riu turaugiria atiriri undu wa mbere twambe twaranirie mundu na mundu uria wengi twithiini wa Embu County twambe tumenyane no tutigatuke ni kumenyana kuria kwari na kithumbu agicoka kithie gwika maundu ke mwenyewe. Ni tundi gutiria migunda ria Embu mwaka wa 2020 ni riatecanirie taito 9,232 iria ciumanite na ugai wa mwaka wa 2016 uria wekitwo ni ruvunge rwa migunda na thirikari ya kaunti ya Embu kavindari kau na kwa muritho ucokerwo ringi makauga kwina bata wa wamuri ucio gutiwa ni mundu wa wonthe no ritu munene. Ni twenda rita riri tondu rita ria kana riu ngome mekare nthi mecirie wega matieciritie ngimera ni ciamani ngome matieciritie tondu marauga mavirwe migunda yao na security na varia aturite ndavirwa na njira ya security. Makongerera maita athuri ni magukorwo magitavana micemano ya thayu niguo kumariria andu guku makiandikagithia mwingi wanaguo vewa mweke wa kuvecana mawoni mao. Andu wenyewe mekare nthi tondu mugunda ni wao mavote gutatua matatizo mama na thayu iria turacaria turauga thiini wa declaration cietu mbere tumenyane tondu tutamenyanite gutikura kwina thayu. Voguo ni mauriti bunge ya Embu kwariria maandikithia mau guku makiuria ateti matikengiria uteti ugairia uria ugakorwo ugikika. Embu does not belong only to Mberians. Everybody in Embu has got a place to stay. Kwa hivyo tunaomba engineer awache kukimbia hiyo mbio yake ya haraka ya kugawanya dunia, aungane na wale wengine tuonekane tunaenda pamoja. Vandore va Kameme TV na kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi.